bitandukanye. Iyi ni umutumirwa uhoraho wa Ibintu Rwanda. Yes. Witwa ndaharya? Meshaki. Guitariste Meshaki. The guitarist Meshaki. Yeah, man. Twishimiye buri munsi kujya muri studio za Ibintu Rwanda kandi burya abantu bacu tubikiye byinshi cyane ariko ubuhanga bwawe bararenze. Migati ndagerageza. Hari umuntu bita Louis, uramuzi? Louis utuye ahantu butari bita ku Nkubi, uramuzi? Umuziki. Louis umucuranzi. Aha, voilà. Louis umuziki. No umucuranzi nicyo nzi. Wo ku ruhe rwego? Nari hejuru. Aracuranga nawe. Ko nafite amakuru se ko ari wakwigishije. Yarabeshye. Uramwe akanyemete wawe. Abantu b'umuryango wanyu bavuga ko bose ari abacuranzi. Ese iyo mpano yaba ari ahantu ujya kubyigira cyangwa mu kimwe no guhererekanya mu muryango? Sinzi hano bizangwa ngo babyigira nabonye papa acuranga, bafite bose mu rugo bacuranga, nawe ndacuranga gutyo. Wabyigiye wowe? Nje nabyigiye mu rugo. Wigishwa nande? Nje sinzi ngo bafashe ngo fata bintu. Nyine ko gukurira mu kintu ne kumusanga nyine. Niho urugero gusanga iwanyu umurya. Nawe nturya se.